Otherwise, has to go. 5টা বছৰত সকলো চুক্তিৰ দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিম বুলি কৈছিল খাউসি জানাनै थांलायबाय थायाबालासिनो खोमसि हरा थांलायबाय सोरां फैलायबाय साराय 900 फुट गोथौ दाबो दै ओंखाराखै दाखालि 1300 फुटाव मोनाखै दा नै बिसिना 700 फुटाव मोनदों आरो 800 फुटाव मोनदों बेनो रायजोनि
सारायनो सिगांबाय दाखालिथ' तेर'स' मोनखायासै जोंलाय सानस'ना मोनांगौ साय नोंनि मैयाखौ बायदि मैया गेलेदोंसै बे मुलुग माया संसार साराय 900 फुट गोथौ दाबो दै ओंखाराखै दाखालि 1300 फुटाव मोनाखै दा नै बिसिना 700 फुटाव मोनदों आरो 800 फुटाव मोनदों नैबे रायजोनि बिसिना मालाय 700 फुटाव मोनदों बिसिना 800 फुटाव मोनदों दा रायजोनानै साराय 900 थांबाय दाबो ओंखारा रायजोनियानो सरकारनिफ्राय फैनाय दाखालि बैथिं 1300 फुटाव मोनैयाव रायजोफ्रा बहुद सिन्था जाबाय आरो नैबावबो दा ओंखारना ओंखारा सिन्था जादों आरो रायजोफ्रा सिन्था जागासिनो दं नै दै ओंखारना ओंखारा रायजोफ्रा बहुद सिन्था जानानै दं आरो ओंखारासै एखे लेभेलावनो एखे लेभेलाव 700 ओंखारदों 所以가 아니고 트라이벌 시가 너는 나가 이제 막아서 리더라 무지의 선장아 분명히 안 주시나 다카나이 트라이벌 분이 지금 거의 부티자자 신비가 어떻게 한다고 맞거든 그래서 힐스키 가까이 트라이벌 분이 시가 리사 말라이 알아다 아메리카 거기서 들으잖아 크리스토퍼 콜럼바 나무라고 자기들의 감각을 지금 크리스토퍼 콜럼버사 바로가 저기 인디오 분야하게 되면 베크라 해주면 인디아가 아까 비싸가 소나우과 미라성 도비는 그냥 자사위에 반갑습니다 당연히 당내부하 인디오 수비는 비냐 자사 아메리카 수비와 아메리카 소위나면 그러면 Amerika desi mansipuni seheraya kawan ayah kesatuan. Bisangga oh an India supui apa? Oh Indian mansipuni kalara kawa kerja hamba. Ulah bisa kau angkat dalam jatuh ba? Oh they are I should call them red Indian. Red Indian kerja Indian nam dia.
Karena 저희 아메리카가 하기 시작하면 정의 문무연 바이바하기 우리고 하여 대구 내티겐디안 레딩된 것 사라 유로 지방 대소문 매일 우리겐 대소문이 가 가문자는 보이도 하게 이다 하라이 정의 내티겐디안 레딩된 바하기 그냥 가오하루가 아자가자 라크라 내티겐디안 레딩된 대소문 근데 왜 내티겐디안 레딩된 본질이야 무사시그서 바로 미신이지 자기가 뭐 있잖아 아바다이 가는 거잖아 왜 자기가 이렇게 지금 하고 없다네 제가 아바다야 아주 통고 말아버리 매우 하고 없다니 말하는 거 리자 에리아 하는 거 그리고 저기 정리하고 만에 비밀 세력도 나비 좀 봐요 오늘 그걸 그거이 이십 하야 봤을 때 나를 타이는 백도 나머지 많은 매우 이렇게 포로를 잡아주게 해 정이 바이바하게 내기 있는 거 보셔보죠. 바로 보르빈 아산 보르빈이 왜 만난 팔이 소외가 하니 그런 시들 사이 시다 드러나게 하고 이렇게 하게 되고 있어. 아메리카야 비엔남전 주둔한 거 비엔남전 주둔을 하고 bom을 왜 저게 나쁜 bom 왜 나쁜 bom이 내가 나오는 것이 너 Vietnamau ang Vietnam di Dubai. Bosin Sitiao, Manzil Museum dong. Benapang mau hidamai mansibra. Sebenarnya Aisyah gila, Akai gila, Memang gila. Bosin betul musuh. Keberapa sangat. Dah Bharat Bormeni, Assam Bormeni, besok kita hari itu kaya ber. Bangin lagi ni ber. Jemmi saya bukan saya kaya dengan kau. Napam bom mulai lagi. tapi ini kan dengan kau ini guru koide 저희가 한국 트라이벌 시다 더흥나가 사정나무세 세프티 벨트 오늘은 얘기하다가 무슨 세프티 벨트 레이칸이 고모 내가 가슴이 흐르 먼저 흐르 왜 레이칸이 고모 레이칸이 이런 벨 Memang kami yang nom, kami Indonesia itu anggung, kami homeland. Dia Bharat Sumber ini doti sidil, sik sidil antara datangnya kami yang mana. Jangan di masa bahagi komisi, no kasar hil. Tapi kita nang sekarang di masa itu, dia Bharat Sumber ini doti sidil mau datang. Tapi mana jilla ya? Dua jilla ni manusia tangga ni bohai, tahin mana apa ini mana. Esimnya itu kontes. Mana? Bekal yang belum berkesan hilsi kakai. Tribal pemilih kita lisa malai arada. Dosa jaya ini tribal pemilih wahai. Tribal yang mana? wilayah berusaha kamu. Juji kasih kamu. Itu sih effort kamu semua artu kayak kamu itu sudah ada tu. Kami yang belum artu kasih hilsi berusaha betul tribal mana? Ini karbian mana jauh tu? Karbian mana kamu mesti kamu sana jauh tu? Tapi yang sih karbian ini tribal ni hari kamu tu. Jengnya pun bisa jadi 6 ni antara. 6 dan boleh pakai tribal ni sekarang alat apa? Bukan tak? Ayah apa? Alat korban ni wajah alat apa tu? Kau betul sekarang anda isu hong ni sah. Rasa singkong ni hong tu. Dalam bicara jangan kita dibina lebih, soal cacat itu saya benar saya. Bicara obrolan kau apa itu? Namun seorang kulit bohong. Aku orang yang mesti belajar dari iba, mesti juga sisi ini antara, mesti lebih kita bagi apa. Dan misalnya ni demi bisnis government itu mesti proses tankiran ni bahawa government itu lah. Demi apa itu sisi ini area. Begitu bisnis dana ini siapa orang kaya kita pun, baik kaya pun kaya ni siapa orang datang pun namun lah, Bharat government asam government baik. Dan juga makasih lidah pra, buaya senjama belum kaya anu di sana. Takanai kaya pun ni, jika kau ikuti jalan sih bila aku tidak nak, apa dah?
भारतनि संबिजितखौ आं 100 खेब फरायगाम संबिजितआव दिन्थिनाय गैया ट्राइबेल मा टि ट्राइबेल मा भि ट्राइबेल साख्रि बाख्रिसो जेनेबा बिसिनि थाखाय आलादा खोथा जोंहा जे बड'लेण्डआव 40टा सिट दङ 40टा सिटआव इलेक्सन जायो 30टा ट्राइबेल रिजार्भ दा गाबोन सावथाल उनाव आदिबासिया राजबंसिया ट्राइबेल जायोबा जोंनि साबैसे बर' फिसाया बिदेशनि इलेक्सनाव देरहागोन खम साननो गोनां साबसे एमपि देरहागोन साबसे एमएलए देरहागोन बड'लेण्ड नांगौ होननानै थैदों बुजिबाय 5,000 बर' बिदाफोर थैलांबाय मा जाहैगोन बेखायनो आइफोरा नोंथांमोननि गेजेरजों आं मोनसे मेसेज आं हरनो लुबैदों जोंनि जेसेबां राजखान्थि हान्जानि लिडार दं एमएलए दं एमपि दं मन्त्रि दं इएम दं एमसिबो दं चिफ दं डिपुटि चिफ दं बिथांमोननिसिम मेसेज मोनसे खौरां बिथांमोना दैथायहर कुनु परिबेश सहायता जातिखौ कुनु कन्डिसनाव ट्राइबेल जानायनि बेलायाव एनअसि हरनो मोना एनअसि हरनो मोना सोरबा जुदि बबेबा समाव हरफ्लांबायदोंब्ला बेखौबो उथायना लाफैनांगौ बेखौ बे आंनि आखाइ आरो बेखौ हायाबा जों बे बाथौ धोरोम मोनसे आंनि जेब्ला बहाबा दं बहाबा आंनि फिसा खावलायनायनो बाइबेलाव फरायबा नोंथांमोन बयबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय जासिहरनानै गोबां बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ आं उननि समनि थाखाय आं आद्रा बुंनानै बेयावनो फोजोबबाय निखिल बर' ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সজাতি দল মোৰ সৈতে উপসভাপতি খৰমদা ৱাৰী আৰু আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক খৰিন বসুমতাৰী আমি আজি দুটা মিটিং আমি অংশগ্ৰহণ কৰোঁ প্ৰথম আমাৰ আলোচনাটো আছিল দেশৰ মানে শিক্ষামন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াক আমি সাংসদ ভৱনত পাৰ্লিমেণ্ট হাউচত আমি তেখেতক সাক্ষাৎ কৰোঁ আৰু সাক্ষাৎ কৰি পেলাই আমি অসম আৰু বড়োলেণ্ড কেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত 5 দফীয়া আমি দাবী সম্বলিত এটা স্মাৰক পত্ৰ আমি প্ৰদান কৰোঁ মূল দাবীকেইটা আছিল যে যি সিটেট চেন্ট্ৰেল টিচাৰ্ছ এলিজিবিলিটি টেষ্ট ইয়াত L1 হিচাপে বড়ো ভাষাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ইয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় যিখিনি PMC কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আছে কোকৰাঝাৰ আছে তামুলপুৰ আছে উদালগুৰি ৰঙিয়া আৰু গুৱাহাটী মালিগাঁও এই 5টা আৰু আন জিলাত যিবিলাক তাত বড়ো MIL হিচাপে বড়ো সাবজেক্ট হিচাপে ইনক্লুড কৰিব লাগে আৰু লগতে যিখিনি নতুনকৈ জিলা গঠন হ'ল নৱোদয়া বিদ্যালয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় তাত স্থাপন কৰিব লাগে 4 নম্বৰটো আছিল যে নেশ্যনেল মিনছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ যোনটো ক্লাছ 8ত মানে এন্ট্ৰেন্স স্কলাৰশ্বিপ পৰীক্ষা হয় আৰু লগতে অল ইণ্ডিয়া সৈনিক মানে স্কুল এক্সামিনেশ্যন যি এন্ট্ৰেন্স হয় ক্লাছ 6ৰ কাৰণে এই দুইটা যি এন্ট্ৰেন্স এক্সামত বড়ো ভাষা দি যেনেকুৱা অসমীয়া বেংগলী বা মাৰাঠীত কৰা হয় বড়ো ভাষাৰ লগত এন্ট্ৰেন্স এক্সাম এইটো কৰিব লাগে এই 5 দফীয়া দাবী সম্বলিত আমি তেখেতক দিছোঁ লগতে বড়ো চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাক্সাত ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল ট্ৰাইবেল ইউনিভাৰ্চিটি উদালগুৰিত আৰু লগতে যিখিনি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান NIT তাত লেখ আছিল সকলো স্থাপনৰ কাৰণে আমি দাবী জনাওঁ আৰু তেখেতে সকলো বিষয় এটা ৰিভিউ মিটিং যোগেদি সেইটো সমাধান কৰিম বুলি আমাক আশ্বাস দিছে আৰু আলোচনা যথেষ্ট সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আৰু ফলপ্ৰসূ আছিল আমি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানজীক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ দ্বিতীয়টো আমাৰ মিটিং আছিল আমাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ যি জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী নৰ্থ ইষ্ট MHA নীৰজ কুমাৰ বাঞ্চত ডাঙৰীয়াৰ লগত আমাৰ মিটিং হয় সেই মিটিঙত বিটিআৰ শান্তি চুক্তি বা বড়ো শান্তি চুক্তি 2020ৰ সকলো দফা সময়মতে আখৰে আখৰে ৰূপায়ণৰ কথা যেহেতু আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি কৰি আছোঁ যে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 5টা বছৰত সকলো চুক্তিৰ দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিম বুলি কৈছিল আৰু বৰ্তমান শীতকালীন যি অধিৱেশন পাৰ্লিমেণ্ট ৰাজ্যসভা লোকসভা চলি আছে 125th এমেণ্ডমেণ্ট আৰ্টিকল 280 কাৰ্বি আংলঙৰ ST হিলৰ ষ্টেটাছ আৰু বিটিআৰ বা শিডুলৰ যিখিনি মোৰ অট'নমিৰ কথা বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কথা আন যিবিলাক বিষয় আছিল NDB জড়িত স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন সকলো কথা আমি বাঞ্চত ডাঙৰীয়াৰ লগত প্ৰায় 1 ঘণ্টা জোৰা আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতক আমি জনাইছোঁ যে চৰকাৰে চুক্তিৰ কথা মতে কাম কৰিব লাগে আৰু এই সময় যেহেতু উকলি গ'ল আমি বিচাৰিছোঁ এই সেশনত যেহেতু এই বিষয়টো এই সেশনত আহিব লাগিছিল শীতকালীনত এতিয়ালৈকে শীতকালীন আৰু 3 দিন বাকী আছে তো চৰকাৰৰ স্থিতিটো কি আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে মন্ত্ৰালয়ত আলোচনা কৰিম বুলি কৈছে আৰু ৰাজনৈতিক বিষয় ৰাজনৈতিক পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিব লাগে বুলি তেখেতে কৈছে আমাৰ দাবী যে চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে চুক্তি শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰক কথামতে কাম কৰক আৰু এই কথাটো লৈ পেলাই আমি ভৱিষ্যতে
গণতান্ত্রিক শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন আমাৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব চৰকাৰে সময়মতে চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু এই কথাকে আমি চৰকাৰক জনাবলৈ আহিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ পৰা আমি জানিবলৈ আজি আহিছিলোঁ আৰু এইখিনি দুইটা আলোচনা আজি এপছু সৈতে रायलायनांगोन खारन गावस्रानानै मावलायोबा जों मोनसेबो जोंनि खामानिया साक्सेस जाया खारन जों गोदोनिफ्राय मोनबोबाय दं एपसुआबो जितुखौ खावनै जानानै मावदों बे समावबो जों नार्भास मोनसे जादों आरो मोनसे बिराद स्ट्रंलि हादोर बिग्रा मोनसे संगठन आर्मस पावार गोनां मानसिफोर फैबाय एनडिएफोर फैबाय बिथांमोनाबो बिबाय बिथांमोननि गेजेरावबो माने क्लिजिं मोनब्रै फ्रेक्सन जालांबाय दा बिथांमोननि डिमान्ड एन्ड माबायाबो एम्बिशनाबो एकदम जिर' जालांबाय थिग थ्रुदु बेफोर काहिनिखौ जों नुनानै जुदि जोंनि आफादाबो बे बोराय बोसोआव जों गावस्रा गुस्रा माबा मोनसे फायजा फेसाल जानानै जुदि खामानि मावलायोबा बेबो हयथ' केन्सेल जाखागोन बेखायनो जोङो बे गावस्रा गुस्रा मावनायखौ जों ज्राब दोननानै मोनसे जोंनाव 35 इयार्सनि मोनसे नलेज फैबाय जों गावस्राना मावोबा मा जायो आरो खौसे थानानै मावोबा मा जायो ओंखायनो जों बेखौ नुखा खोनाखा मिथिखा जुदि बेखौनो दिनै जों गावस्रानानै मावनो थांबावोबा बे जोंनि थाखाय आरो अत्यन्त भुल जागोन आरो जोंनि जि सिन्ताधाराफोरा एकदम डिलेट जालांजोबगोन बियो जोबलांजोबगोन ओंखायनो आं रिक्वेस्ट खालामदों दा जोंहा गोदान आफादगिरि जों मोनबाय बिथांखौ लानानै जोङो आरामसे बिथांमोनजों जोंनो एसे कमप्रमाइज जानानै जोंनो सिं जानानै बिथांमोनखौ लोगो हमगोन आरो रायलायगोन जे जोंनिया खामानिया एखे सिन्ताया एखे खोथाया एखेबा जों मानो ज' जानानै एखे मावनो हाया बे खोथाखौ जों रायलायलायनानै बिथांमोनजों ज'हाय माने मार्चआप जालायनानै जोङो खामानि मावनांगोन आरो दिल्लीयाव थांनाय बिथांमोनहा इन्टारेस्ट दं थांबाय थाथों बिथांमोनानो दिल्लीयाव थांनायाथ' जोंहा गेदेर खोथा नङाना माबा सोरबा माने एकदम बिबान गोनाङाल' थांनांगौ बेथ' नङाना बिबान गैयाबो थांनांगोन दिल्लीयाव खारन दिल्लीयावबो दा बर्तमान जिखिनि जोंहा सानसुमा सारा बुंबाय दं दा ओरैनो थांलाय फैलाय इसान सोंनानै जेबो लाब गैया बिथाङा जोंनो साजेसन हरदों मा मोनसे एकदम माने अर्गानाइजखौ मोजां खालाम स्ट्रं खालाम बेनि उनाव दिल्लीयाव थांनांगौ मा प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनांगौ होम मिनिस्टारखौ लोगो हमनांगौ बे माने जों दं थिग बिदि आरोखि दा नों खिन्थु थांनानै बे साननैसोआव प्राइम मिनिस्टार आरो होम मिनिस्टारखौ मोननायनि खुनु माबा गैया जितुके पार्लामेन्ट सेसन अब्ला जोंबो दाख्लै बावै थांनानै जाय मिनिस्टारखौ लोगो हमदों ल' मिनिस्टार बेनिफ्राय ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार बे सानैखौल' लोगो हमना फैनाय जागोन अब्ला बे सानैया जोंनो मा मोनसे एन्सार हरनो खिन्थु बिथाङा ल' मिनिस्टारा खावलायदों नोंसोर ओरैनो खबर लाफैबाय था आरो नोंसोरखौ आङो होम मिनिस्टारजों रायलायहोनायनि मोनसे माबाखौ एवेखौ होगोन होननानै बिथाङा खोथा बुंदों आरो दा एवेखौ होदोंबा दाख्लै जि थांबाय बे ल' मिनिस्टाराथ' एकदम सानसुमा सारजोंसो फ्रेन्डशिपथार गोदो लोगो मोनजाबलायनाय पार्लामेन्टआव ओंखायनो सानसुमा थांबासो बिथाङाबो माबा मोनसे खुगा बुंगोन खिन्थु बान्दु थाङोबा सोरबा मार्कुस थाङोबा हयथ' बिथाङाबो जेबो सावरायलायाबो जानो हागौ आरोखि ओंखायनो दा जोङो बिदि खावसे जानानै थांलायबाय थायाबालासिनो ज' लोगो नांनानै मोनसे डिसिसनजों जोङो थाङोबा जाहा मोनसे स्ट्रंसिन जायो बेखौ जोङो रायलायनांगोन बिथांमोनजों सावरायनांगोन बेखिनिखौ जों लाना दोननांगोन आरोखि दाथ' आं बांद्राय बुंलिया लोगो नोंथांमोन जिखिनि आंनि नलेजाव फैदों जों इखिनि बोसोरनै बोसोरथाम मावनायाव जिखिनि जों मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय बेखिनिखौ आं दिनै गोदान फैनाय जोंनि मेम्बार्स बिथांमोननो आं एसे फोरमायबाय जों मा उद्देश्यआव ओंखारफिनदों जों मा खामानि मावनो सिन्था खालामफिनदों बे दा आं गोलाव बुंलिया बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनियाव फोजोबथ'नाय जाबाय।